Kurumirira menyamariko iria itungitio a Kenya aria mari bururi-ini wa Tanzania riu atongoria a makanitha ma kiroho ni moritie thirikari ukinyaniria njira cia uria a Kenya acio mekwamukira ugitiri. Makiaria guku Nairobi, atongoria ya morotete thirikari na kuga ni yagite kurumbuia a Kenya aria maranyamarika mari mabururi-ini ma ugeni. Tutiwe ni andu aigana morageirwo Tanzania, tutiwe ni andu aigana mohetwo Tanzania, na ni undu wa gukorwo ati ni marerikana ati ta Kenya, andu a Kenya nio marehete ngahiha kuria, na tukoria andu aria othe tuonire maumirukite Tanzania ri no a Kenya. Kile tunajua ni kwamba serikali iko na uwezo na inaweza hatua zaidi ili wa Kenya waweze kuwa safe wanapofanya kazi ng'ambo, waweze kuwa sawa. Atongoria ya moritie thirikari kugathika mitaratara mikinyaniru iria ni hamwe na kuhingura wabici niguo family iria itahotete kwaraniria na andu ao aria mari bururi-ini ucio mandikithie ndumiriri. Serikali chukue hatua ya kuweza kutafuta hawa watu ili wakaweze kuwa accounted for, na kwa hivyo ikiwa tutafanya hivyo itasaidia wa Kenya ili wale ambao wanalia watu wao waweze kutulia. Kiona ta thirikari ciothe ithatu cia East African countries tamaranyitanira kwagagia na gukiria muraia ndakaiye kuruta mahitia ma thirikari. Maya magithiaga na mbere atongoria a makanitha kuma kaunti-ini ya Mombasa ni mareganite na riendekithia ria thirikari ria kwenda kugathikira makanitha ma kiroho mawatho megie uthurimi magikinyiriria ati itanya riu ni ria kuhinyiriria makanitha. Kanisa litajidhibiti lenyewe, litaangalia members wake wenyewe, na ikiwa kuna mtu ambaye si member under any umbrella, huyo mtadiri na yeye kivyake. Makinyiririe ni makoretwo makirumirira mawatho maria magathikitwo makuramata makanitha guku makiongerera ni mehariirie kunyitanira na thirikari hamwe na nyiti itemi angi hari gukurana atongoria a makanitha aria marahunjia witikio muogomu. Freedom of worship, and that freedom of worship should be respected by the government. Na kama kuna pahali ambako kanisa liko na shida ama liko na lawama yoyote, tuko tayari kuketi chini na serikali na tuweze kujadiliana. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna.